Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwiriwe canke mwaramutse, turagarutse mu gice gikurikira cyariwe guhimbaza Imana no gutazira. Ni Protector King we tugarukanye kugira ngo duteramane muri ono mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gutazira. Inyuma ya kamera ndi kumwe na Wizo P, ariko kandi tuguha ikaze, tunagushimire ko wahisemo gukurikirana ibiganiro bica kuri Narcisse Hope Ministry TV. Ku rundi ruhande ndi kumwe na Gwagwaruka. Reka twongere dutarike ibiganza tubaramutsa tuvuga tuti shalom shalom shalom. Nuko rero naba tuza kuba turi kumwe, tuguha ikaze nawe kugira ngo uze kuba kumwe natwe, utwandikire muri comment utubwire indirimbo ziriko ziragushika kunyota, indirimbo ziriko ziragufasha gusumba izindi, kugira ngo nejo bagende bikubite hirya no hino bongere bagaruke bagutegura izindi ndirimbo zimeze neza cyane. Eka ko ndaraba neza hariya muvandimwe yitwa Sofoni, ngenda kuri yo yiteguye kabisa mugapire ka noir blanc. Sofoni umeze neza? Turashima Imana. Yego sha, uriteguye guhimbaza kugira natwe tufashwe? Yego nditeguye Neza cyane. Uraberewe, sinzi ko bari babikubwiye abandi. Usanga bakwanga, ega je ndagukunda gujeje ituma ndakubwira nturaberewe. Ariko rero nimutsoze mwemera umuntu aza kubwira ngo waberewe, oya zuba gututse we nturibire, uri umuntu ameze neza cyane. Ariko kubwira ati uraberewe azoba yivuze neza ngo wapi. Nuko rero reka kano kanya tukarekure kugira ngo Sofoni yikore mu gahogo, natwe turi hano tuce Kinyarwanda bita kwikiriza, Kirundi kwitabira ibihe tuze kugira ibihe byiza cyane. Kazi siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia nchi. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia nchi. Atakusanya ngano kwa ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi?
bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu kumshangilia Mwokozi. Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu kumshangilia Mwokozi. Atakusanya kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? atakusanya kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki
kabisa kwa sauti ya Mungu kumshangilia Mungu. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki utakuwa bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki utakuwa wapi?
Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa rehema na anatushibisha. Tazama yupo pamoja nasi, rehema haitaisha kamwe. Haleluya, haleluya.
milele daima. Asifiwe, asifiwe, milele daima. Oh, asifiwe, asifiwe, asifiwe milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu, asifiwe, milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu, asifiwe milele daima. Na Yesu wangu, asifiwe, milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu, asifiwe milele daima. Na Yesu wangu, asifiwe, milele daima. Oh, nimetosheka na Yesu wangu, asifiwe milele daima. Na Yesu wetu, asifiwe, milele daima. Oh, nimetosheka na Yesu wangu, asifiwe milele daima. Asifiwe, asifiwe, milele daima. Asifiwe, asifiwe, asifiwe milele daima. Asifiwe, asifiwe, milele daima. Asifiwe, asifiwe, asifiwe milele daima. Asifiwe, asifiwe, milele daima. Asifiwe, asifiwe, asifiwe milele daima. Asifiwe milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu, asifiwe milele daima. Nino ndirimbo duce dusozerako kino kiganiro cacu cuno munsi ngo ndayana nimetosheka. Ajya mu giswahili kutosheka no kuvuga iki? Ha? Turahagijwe. Aha, canke ubundi bakivuga mu bivuga kwinshi ariko bikavuga kwimwe. Turanyuzwe, turahagijwe, turayabana byose ni bimwe, ariko mu giswahili baravuga bati nimetosheka na Yesu wangu, asifiwe milele daima. Milele daima no kuvuga iki? Ibihe byose. Aha, na Kiswahili murakubita kabisa, ubuntu utazosura kumenda. Unacho muzi muzani indirimbo z'igiswahili numeze ko mukizi. Nuko rero tugushimire wewe wafasha akanya keza ko kubana natwe. Dushimire wari ku ruhande rw'amasaramu ni Wizo B. Dushimire kandi urugwaruka twateramanye katutarika ibiganza tubike banure tuvuga tuti bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.